Majua-jua mankam krina senina moria nandei tengah-tengah gereja GBKP Japa Kamringan ibas paksenda. Salam sehat, salam semangat, salam majua-jua man bandu. Bagepe salam tedah ate mankam kekelengan kami singun dekah kita la jumpa. Bagepe salam sitandan mankam kekelengan kami si sekali enda dengar ikut bergabung ibas kebaktin enda. Mari ras-ras kita bengket kubas kebaktin moria. Ras kita rende muji Tuhan ibas kitab Dendenta nomor 255. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, ras kita ertoto. Man bandu o Tuhan i endesken kami kegeluhan kami. Ibas tandu dengan ibas kuasandu, ia loken kami erbagai-bagai kemalemenate sirehna idur kamnari. Kam dage o Tuhan si tetap sinjaga dengan engkawali kegeluhan kami. Tambah kendu pemetah pengertiin ras pengangkan, gunangan tu si katandu, gegah kuasa kesahandu si badia, singajari kemahendu guna nuri kensa, bagepe paangka kensa, mankrina perpulungendu, singgo sikap guna dengkeh kensa. Terpuji kam o Tuhan, reh kami mindoman bandu alu meteru ukur, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senina-senina moria sini kelengi Tuhan. Mari ras-ras kita ngoge pustaka si badia. Si ibuat ibas kitab Roma bindu 10:2 ayat siwah seh kubas ayat 10. Iogeken kami isina nina bagenda. Keleng ate olamin pekulah-kulah. Cigalah atendu si jahat. Janalah persadalah dirindu rasi mehuli. Si keleng-kelengenlah kam bagi si ersenina. Si lebe-lebenlah kam ibas empahaga teman. Senina-senina moria si ikelengi Tuhan mengayak empahaga teman. Si jadi tema arpalasken ogenta ibas paksa kesempatan enda. Si erkawitan ku hari ulang tahun moria. Alu tujun, gelah moria ngangkai orat geluh kalak si erkini teken arah empahaga teman. Nuliskan kata-kata si empahaga teman, man teman si deban naka. Adi si oge ibas kitab Roma endandai, khususna ibas ayat siwah sekubas ayat 10. Enda kata persinget bagepe pengajuk. Si arus kin si dalankan sebab bagaikin arus na lagu langkah kalak Kristen selaku pengikut Kristus. Sebab mekatap nge kita jumpa reskala si kekelengena pekulah-kulah. Tempa keleng Athena tapi erbuat. Keleng tempa Athena, tapi bancim beneken. Keleng tempa Athena,
banci kita terdaya. Bagaimana buena kekelengan si iakap kita tempa payo, tapi banci menekan kalak si deban. Si idah nge ibas piga-piga kasus, umpamana lit tawaran, banci kusampati anak ndoi erdahin, sikap karikuban gajina, baci kaya ngirim man orang tua nina, kepeken anak ndaipe idayakan geluh-geluhan. Enda me tempat-tempat nampati, tapi banci benekan masa depan kalak si depan. Bagepe umpamana ibas pepinjamkan, keleng tempa Athena, perbankam kutandai, ban kita keluarga, bungana asai ngenca man bandu, adi man kalak lah bagenina. Padahal man kalak lah bagi erga, man si ikata kenandai, belinna. Tapi ban layu tah kala indandai, ijem ia kenana. Maka kerina kita, ipersingeti ibas hari ulang tahun muria enda arpalaskan tema enda. Adinala kita ngasup ngkelengi, bagi kala si deban, asa ke ngasup penta, sueres pendilo pengikut Kristus, pedah di bata, elah silakoken. Sebab na engkai, kalak si pekulah-kulah kekelengena, berarti ngena Athena si jahat. Kita lah ipindokan Tuhan gelah ersada ras kejahatan. Tapi si iarapkan Tuhan si persada geluhta ras si mehuli. Mehuli pesiban lengabo tentu kari mehuli perolehenna sidat kita. Bicara ciga pe Athena si jahat, baci kange sada paksa bengket kita kubas kejahatan. Entah ninta pe alula kuarap, entah pe banci ergiteken kita tergoda. Sebab melala si idah kenduari piga-piga masalah sini hadapi nande i tengah-tengah kegeluhenna. Tertarik kubas tawaran-tawaran pinjaman online misalnya. Ningenlah erbunga, tapi banci benaikan. Bagepe tawaran-tawaran arisan, sikin memang labo ngasup, tapi ipala-palai, seh makadungna kai pela bias. Enda tantangan simbelin kal man banta, seh makadungna lanai kita mengayak empahaga temanta, teman meriah melala, teman tangis, teman erbebe, ngenanami erbagai-bagai persoalan labu piga. Labu piga teman si ngasup setia ibas kesusahan ta. Tapi tupung lit kebayakan, lit kesuksesan, banci melala teman. Sangat susah dengar, ingat na kita. Encenggo jore, banci ia lupa nandangi teman. Enda hal si biasa terjadi bas kegeluhan di dunia enda. Tapi di teman si setia, ngasup ia ngatakan kebenaran ras ketuhu-tuhun. Janah pe iajuk kita erpalaskan kata enda, sueres kitab Roma enda. Si keleng-kelengen lah kam bagi kalak si resenina. Mungkin ninta aku resenina aku labo si tabuhen, lah si cocoken, lah seri pengidah kami karena kegeluhan. Tapi lit ke kalak si resenina luar biasa. Asal jumpa lanai terpesirang. Meriah rusur kai pesiman cakapan kena. Si sampat-sampatan niya. Perbeben sekalak jadi perbeben si debanna. Amina pelik ka nga kalak si resenina. Jore si sada senina nedo sampatina. Maka banci jadi penina kalak. Ka lakal kuarap bagah seninana kunenia bagah jorena. Lakal yang git nampati. Kata si bagai pe bekatep ngesi begi. Maka na ibas hari ulang tahun moria enda. Iajuk kita gelah radu empahaga temanta. Sebab labo seri kerina status sosial ta. Labo seri kerina kegeluhan ta. Labo seri kerina rupanta. Tapi si pasti
seri Tuhan si isembah kita si ngomerikan kegeluhan man bata. Jana si lebih-lebihan lah kam ibas empahaga teman. Adila kita si lebih-lebihan empahaga teman, enda banci menaikkan kita, encedai kita. Mabai kita kubas kebenen, baci teman tepe nisi-nisi sada. Adila si pahaga teman ta, si pekitik kalak si deban. Tapi adi si pahaga teman te kadung na pagi empahaga kita. Dikune pela ipahagana telah kam, telah kita. Tupung kita empahaga kalak si deban. Dikune si ipahaga kita ndaila ipahagana kita. Ibreken Tuhan ngekalak si banci empahagakan kita. Kugada ge orat ngeluh ta selaku kalak Kristen. Ya mungkin jadi pengajuk man kita moriari. Uga pape kecibal geluh teman te pahagalah ia. Ula lain kata pedempak, lain kata petundal. Makana ula bene ukurna, kiti ukurna, sesurut ia lana inggit ngikuti dahin kaipe. Sebab jumpa nge kita biak-biak si kuga pape ibas erteman. Lik si setia, lik si kurang setia, lik si labo dia tena kaipe umpamana, lik pa tutus kala tenang kelengi, deba labo tena tutusa, mungkin pe banci jadi labo pikir kena kal sinterem, labo kita ngeluh repalaskan kala si deban. Tapi ngeluh kita repalaskan pedah kata di bata, singatakan kita gelah namin kekelengan ta ula pekulah-kulah, ciga ateta si jahat. Sebab engkai kejahatan tidak ada yang sempurna. Tupung kita arban kejahatan, gua apa pelik ngejejakna. Lagi melala, lit tinading nasiti. Tinading ne kamu pagi, jadi imbang ta. Jadi awih, singikuti kita. Sirbahanca kita icirawini awih talanai kita tenang. Tapi adi si persada dirinta kubasi mahuli, damai sejahtera pusuhta. Ngit kita si keleng-kelengan, berarti engko si dalankan pedah di bata. Adi si pahaga temanta, enggo tersuan kata di bata bas geluh ta, sebab kita pe idilo guna tetap empahaga ise pe ia. Bicara lagi seri baban geluh ta rasia, si pasti ia meharga ilebe-lebe di bata. Di bata ibas kekelengan anakna Yesus Kristus Tuhan. Reh guna nelamatkan kerina kalak site. Labo kalak tertentu saja. Labo golongan tertentu saja. Labo si meganjang status sosial. Tapi kalak site. Malem mateta. Siapa ipe kita. Ise pe kita. Ilebe-lebe di bata. Mahaga dengan meharga kita. Maka kita pe isuruh. Guna empahagakan teman-teman manusia. Sebab ia pe tinapa di bata kap. Selamat ulang tahun man kam krina nande si ikelengi Tuhan ijapa pe kam ringan. Dikune pe lenga ikatakan bapa selamat ulang tahun muria, entah pe anak ta, entah ise pe. Sekalian da ikatakan kami man bandu, selamat ulang tahun man kam nande kami ijapa pe kam ringan. Amin. Ras kita ertoto. Bujur Tuhan isehken kami man bandu. Pasu-pasundulah o Bapa kerina nande i tengah-tengah gerejandu. Si ersura-sura gelandat kentuah idur kamnari. Ibas kuasandu ia lo kena tuah pasu-pasu. Si ersura-sura anak si dewasa gelah enjabuken bana. Ibas kuasandu te kami isikapken kam si mahulina. Ketedehan ate nande ersada ari Bapa. Ras nande i tengah-tengah jabu, ibas erkini teken bagi pe ikut muat bagin ibas kebaktin keluarga bagi pe gereja. Pasu-pasundu toto dengan pengarapenna o Bapa. Bagi pe kerina nande kami si erceda ate kam singa pulisa. Bagi pe kekelengan kami, senina kami muria, si sakit ibas kuasandu madahan pinakitna.
Bagaipe si genduari latih hakap narukur arkiteken kecibal ekonomi jabuna. O Bapa si mada kuasa, te kami maka kam si memelihara geluhna. Si melala perbeben na lengadatkan serpang pula, sampati kalia Tuhan, maka ulai yang ngelabu, tapi megegeh ibas Tuhan. Bagaipe kerina pengurus Moria Pusat, Moria Klasis, ras Moria Runggun. Man bandu ia iendesken kami. Bagaipe o Tuhan, artoto kami, kelah kam simulahi kami arah pandemi COVID enda ibas kuasandu. Patuh kami nadengi peraturan singgo yaturkan pemerintah guna ngikuti vaksin, bagaipe ngikuti protokol kesehatan. Dengan banci pe ipakekan kami waktu kami guna mempermuliakan kam, dengkehkan katandu ibas kegeluhan kami. Tambah kendu rezeki ras kesehatan man kami Tuhan. Sebab reh kami ngendeskan geluh kami, rasa isi jabu kami, bagaipe serayandu kobas kuasa keleng atendu. Sebab pertoto kami, mindo perkuah atendu, kelak ipasu-pasundu kesehatan rasa rezeki kami, bagaipe keikut sertan kami guna numpak-nampak dahin gerejandu arah persembahan. Reh kami ertoto mindo perkuah atendu, bagi singgo iajari Tuhan Yesus, mari ras-ras kita belaskan pertoton Tuhan ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari senda enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idursi ilat nari. Sebab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Mejuah-juah man bandu kerina senina Moria ijapa pekam ringan, Tuhan si masu-masu kita kerina.